Ukoliko tražite lak i jednostavan način kako da napravite WordPress sajt kakav ste zamislili, korišćenje Page Buildera kao što je Elementor je definitivno jedan od najlakših načina kako to i da postignete. Danas ću vam pokazati sve najbitnije stvari vezane za Elementor kako biste odmah mogli da počnete da kreirate vaš novi web sajt. Pa hajde da počnemo. Dugi niz godina standardna neka praksa za izradu WordPress sajtova jeste da kada dobijemo, na primjer, klijenta koji se bavi, na primjer, stomatologijom, da odemo na sajtove kao što je, na primjer, Team Forest i zatim da pokušamo da pronađemo neki template koji će da bude sličan tome i onda na osnovu toga da ubacimo taj sajt, da importujemo taj neki demo, da promenimo sadržaj i na taj način da ostavimo sajt klijentu. Ali pojavom Page Buildera desila se određena promena u industriji i sada zaista možemo da napravimo strukturu i izgled sajta kakve smo zamislili bez potrebe da moramo da znamo kako se pravi neka custom tema, što je bilo slučaj do sada ako smo hteli da imamo taj nivo kontrole nad izgledom samog sajta. Tako da sada sa Page Builderima kao što je na primjer Elementor ili WP Bakery, Breezy, Oxygen i još mnogi drugi, imamo ovu mogućnost da naše ideje pretvorimo u jedan funkcionalan web sajt. Elementor je jedan od definitivno najpopularnijih Page Buildera i trenutno ima negde preko 7 miliona aktivnih instalacija. Ova popularnost je dovela do toga da imamo jako puno dodataka za Elementor koji dodatno proširuju njegovu funkcionalnost, a nama kao korisnicima to olakšava posao. I hajde sada zajedno da vidimo neke od njegovih funkcionalnosti. Na početku ćemo instalirati Elementor, on se nalazi na repozitorijumu, tako da idemo na samo plugins add new i ovde možemo da pretražimo samo Elementor i ovde ćete vidjeti prvi naravno rezultat je Elementor, a ovde možete vidjeti sve ostale te dodatke za Elementor, neki dodaju određene elemente te kao widgete, neki proširuju funkcionalnost, na primjer ovaj boj je fenomenalan, i neki su, na primjer, dodaju, na primjer, template. Tako da, definitivno uzmite i istražite još ove koje su ovde u pretrazi na tim višim pozicijama, znači će vam kasnije da znate šta je sve moguće. I sada, generalno, kada pravimo stranice, sada imamo s ovim novim verzijama WordPressa imamo i Gutenberg editor koji dosta podsjeća na Page Builder, a s tim da Elementor, kada gledamo sam Elementor i sam Gutenberg, za sada Elementor ima dosta više opcija, ali moje neko mišljenje je da treba da Elementor posmatramo kao Page Builder, a Gutenberg kao Content Builder, što ima svoje razlike, tako da kada instaliramo Elementor dobijemo ovo dugme Edit with Elementor. I hajde samo da napišemo, na primjer, ovde početna i možemo da idemo Edit with Elementor. Sada ćemo izaći iz ovog WordPress okruženja i za razliku od klasičnog pravljenja sadržaja u WordPressu gde se sve dešava na jednoj stranici, a da bismo vidjeli kako to izgleda na sajtu moramo da pređemo na drugu stranicu, u novom tabu da otvorimo na prednjoj strani sajta. Kod Elementora, a i velikog broja drugih Page Buildera, sve imamo na jednoj stranici. Znači ovde imamo opcije za sam Elementor, a sa desne strane možemo vidjeti kako ta naša stranica i izgleda. I ono što želim na početku da napravim, da bude jasno, jeste način na koji je on strukturiran. Elementor, ponovo kao i drugi Page Builderi, imaju tu strukturu sekcije, kolone i elementi. I evo ovako uprošćeno, možete to da zamislite, na primjer, čak i kao neki orman. I to je naša sekcija, znači ovo je sekcija. U svakoj sekciji možemo da imamo, na primjer, više različitih kolona. Možemo, na primjer, da imamo 2 kolone. Ovako, i u svakoj od tih kolona možemo da imamo nekoliko različitih elemenata. I sad ovde, na primjer, u ovoj levoj možemo da imamo 3 elementa, a u ovoj desnoj možemo da imamo 2 i koje su opet različita. I na ovaj način funkcioniše većina Page Buildera. Znači imamo sekcije, imamo kolone i u svakoj od tih kolona imamo elemente. Naravno, možemo imati i te kolone mogu biti, na primjer, različite, da jedna, na primjer, zauzima 60%, druga 40%, 70-30, imamo 3 kolone i tako dalje, i tako dalje. Tako da, uz pomoću ovih jednostavnih
zamislite to kao neki kontejneri, možemo da napravimo velik broj različitih izgleda svake stranice. I evo, na primjer, ako pogledamo Elementorov sajt i, na primjer, sada ćemo vam pokazati konkretno kako da dobijete ovako nešto. Ovde možemo da vidimo, na primjer, da imamo jednu sekciju koja ima naslov, ima neki tekst, dugme, video i onda ovde imamo 3 kolone koje opet imaju podnaslov sa tekstom. I sada ću vam pokazati kako da napravite ovo i na taj način želim da kroz konkretan primjer prođemo opcije koje nudi Elementor. Na samom početku ja volim da, pošto ovde je na primjer naslov ili ako imamo neki sidebar, imamo ove opcije skroz dole levo, settings, i zatim pod page layout, hajde malo da uvećam, pod page layout imamo ovde Elementor full width. To će se otarasiti ukoliko imamo naslov, ovaj title, i ako imamo neki sidebar. Samo ćemo osvežiti stranicu kada kliknemo update. Znači update, posvežimo stranicu kako bi te promene mogli da vidimo. I ovde imamo neke najčešće opcije, elemente koje koristimo. Zatim sledeća sekcija su Pro elementi. Elementor dolazi u besplatnoj verziji i Elementor Pro, gde imamo ove dodatne elemente i još gomilu nekih drugih opcija, ali verujte mi kada vam kažem da možemo zaista jako lepe i funkcionalne sajtove da napravimo samo sa free verzijom, bez potrebe da koristimo Pro. U nekom momentu kada osetite da želite da pravite neke komplikovanije stvari, možete preći i na Pro verziju, ali verujte mi, mogu da se naprave odlične stvari koje mogu da se naplate samo sa Elementor Free. Tako da, zatim ovde imamo neke još dodatne elemente koje Elementor nudi i zatim ovde imamo, ukoliko imamo instaliran WooCommerce, još neke dodatne koje su najčešće vezani za Pro verziju i ovde imamo WordPressove widgete. Znači ovo da odemo na Appearance pa widgets, to su ti widgeti koje možemo isto pronaći. Kada prebacimo, znači sa jednostavnim privlačenjem možemo da nabacimo element na našu stranicu i ovde ćete vidjeti da imamo 3 taba. Znači imamo Content, Style i imamo Advanced. I to je znači kada kliknemo na ovo, možemo nove sekcije dodavati, na ovaj plus, i ovde vidimo, možemo sekcija sa jednom kolonom, sa 2, sa 3, ovo isto sa 2 kolone, ali različiti odnos procenti koliko zauzimaju širine. I ajde hađemo ovu klasičnu i ovo je ta naša sekcija. U toj sledećoj sekciji možemo, na primjer, da ubacimo sliku, ovde desno možemo da ubacimo video i tako dalje. Sada, kada kliknemo, znači ovde, pređemo mišem preko sekcije i kliknemo na ovu ikonicu u sredini koja ima 6 ovih tačaka, dobit ćemo opcije za sekciju. I uvijek možete da obratite pažnju, znači obratite pažnju ovde gore, Edit Section. Kada kliknem na naslov, Edit Heading. Kada kliknem ovde, Edit Column. Tako da gledajte ovaj naslov, to će vam dati najbrže neku naznaku za šta su ove opcije, na šta se odnose. Jer kada, na primjer, radimo nešto pa odemo, vratimo se i sada, na primjer, ne znam za šta je ovo, mogu samo da pogledam gore i znaću. Tako da ovde su nam opcije za sekcije, imamo Layout, Style, Advanced, zatim imamo, kada kliknemo ovde na ovu sivu neku ikonicu, imamo Layout, Style, Advanced i vidjet ćete da ove opcije poprilično su slične, pogotovo ovaj Advanced deo, i ako kliknemo na neki element, imamo onda Content, Style i Advanced. Znači, imamo sadržaj, ovde upravljamo sadržajem, kad su u pitanju elementi, ovde upravljamo stilom i ovo se razlikuje od elementa do elementa, zavisnosti šta je u pitanju. A na Advanced ovde imamo, na primjer, margine i padding i vidjet ćete da većina ovih stvari su vezane u stvari tehnički ogledano za sam CSS, i margine i padding. Margina znači obe kontrolišu razmak između elemenata, s tim da padding kontroliše prostor između samog sadržaja, samog elementa do granice, do bordera, a margina kontroliše prostor između bordera do sledećeg elementa. Tako da to možemo da ovde kontrolišemo pozadinu, sam border i još neke dodatne opcije. Ja naravno neću sada preći sve opcije jer ih ima jako puno, ali preći ćemo definitivno najbitnije. Iz nekog razloga ja sada, na primjer, imam ovde ovu sekciju, ali ne mogu da joj pristupim jer na taj način je napravljen ovaj header gore, ali postoji super opcija ovde dole koja se zove navigator i onda ovde možemo da vidimo na drugačiji način prikaz svih tih naših sekcija, kolona i headinga. Tako da ako kliknem ovde dobit ću opcije za tu kolonu, vidim da ova sekcija ima jednu kolonu i u njoj ima jedan element koji je taj heading. Tako, u sledećoj sekciji imam 2 kolone,
sa pojednim elementom. Moj savjet je, ja na primjer uvek koristim da imenujem, znači dupli klik i onda imenujem ovo i napišem na primjer hero sekcija, zatim na primjer ako je neka frequently asked questions ili tako dalje, i onda imenujem jer ovde neka klasična stranica ima dosta ovih sekcija i onda zna da bude, ako se svaka zove isto, teško je da na brzinu nađete, a ovo je par sekundi posla, a zaista može da ubrza ceo proces rada. I hajde sada da krenemo da pravimo da rekreiramo ovu stranicu. Ono što je izašlo sa novom verzijom Elementora, verzijom 3, jeste kad odemo ovde na Site Settings. Hajde samo da ubacimo nekoliko elemenata kako bismo mogli da vidimo te izmene. Tu i, na primjer, ubacit ćemo tekst. Ovde možemo da kažemo, na primjer, heading. Znači, ovde možemo da, kada kliknemo na sam element, content možemo ovde da promenimo ili čak možemo i ovde, heading, na primjer, heading 1. A ovde možemo da odaberemo, znači, koji će zaista to tag biti. I možemo da imamo i desni klik i onda možemo imati copy, desni klik, paste. To će pastovati, znači napravit će kopiju tog elementa, ili možemo desni klik pa duplicate. Znači, samo jedan korak. I ovde možemo sad da vidimo čisto kako izgledaju svaki od ovih elemenata. Update. I hajde sada da vam pokažem ovu veoma bitnu stvar, jesu ta globalna podešavanja. Imamo global colors i ovde imamo razne, kako se zove, boje. Na početku ćemo imati samo ove 4. Ja sam ubacio još ove neke dodatne koje sam uzeo sa ovog Elementor sajta, znači ovu krajnju boju, boju za dugme, kada se pređem mišem i dodao sam još belu. Tako da na početku imamo ovih 4 i uvijek moramo da imamo tih nekih 4 minimum, to jest ovih prvih 4 ne možemo da obrišemo zato što su sistemske boje koje on koristi kada god prevučemo nešto od elemenata. A ideja jeste da, na primjer, ja ako sada ofarbam ovo u ovu neku pink boju i ofarbam, evo na primjer dugme ćemo isto da ofarbamo, pozadina pink i sačuvamo. I sada, na primjer, sve je u tim bojama. I nama dođe sad klijent, imamo ipak novu nijansu ove roze boje, promeni sad svuda. I mi sad treba svuda da idemo i da menjamo te boje. Zato nam služe ove globalna podešavanja, globalne boje. Ja mogu sad ovde gde je ovo pink, da dođem i da promenim. I evo sad vidite, na primjer, kako se to dinamički menja i za naslov i za dugme. Tako da, na taj način, ovo zaista može da nas spasi puno ručnog nekog posla. Na sličan način imamo ove globalne fontove i možemo, na primjer, za primary, ja sam ovde stavio Montserrat, primarni, sekundarni tekst, akcent. Isto kao i za boje možemo da pravimo nove stilove i da kažemo, na primjer, pod naslov. I onda ovde da kažemo da je to font family Montserrat i da kažemo, na primjer, da je to 36. I sad mogu na bilo koji od ovih podnaslova da stavim, kako se zove, ovaj stil i na jednom mestu da ga menjam. I zatim imamo typografi, ovde imamo sve što je vezano za, ajde kažemo, tekst, imamo sam ovaj klasičan tekst, gde možemo da stavimo, na primjer, da je on 21, ili ja najčešće stavim da je 16 piksela, možemo da kažemo koliki je taj font weight, znači da li da bude, ajde kažemo, boldovano ili da bude tanko. Ja ću da vratim na default. I imamo, na primjer, transform, da sve bude, na primjer, velikim slovima ili sve malim. To, na primjer, ja često koristim za dugmet. Zatim imamo, znači, od H1, heading 1 do heading 6. Znači, ista stvar. Možemo da zadamo boju i osim, znači, ovo će biti podrazumevane boje, osim ako nismo ručno, kao i ovde, ubacili, da smo promenili. I isto tako, znači, možemo da menjamo font familiju i da svaki od njih dodajemo, ja sam, na primjer, za H1 stavio da je 56, za H2 da možemo da stavimo da bude 48, H3 da stavimo, na primjer, 36, da imamo lepu vizualnu hijerarhiju. I na taj način, ja kada pravim novi sajt, ja postavim ova globalna podešavanja i onda ne moram svaki put kad ubacim element da menjam gomilu stvari da podešavam. Još imamo dugmed, tu možemo, na primjer, ja sam ovo već podesio, ali evo da resetujemo. I ovde kod dugmed,
ako pogledamo, na primjer, ovo njihovo, to je kao pilula dugme, to možemo namestiti uz pomoć ovog border radius, da stavimo, na primjer, 50 i da podesimo da je pozadina, na primjer, ova neka crvena, a tekst da bude beo. S tim da videli smo ovde da je tekst sve velikim slovima i to možemo uz pomoć typography, transform, uppercase i onda ćemo dobiti to. U suprotnom, ako je default, bit će kako je ispisano, ali mi možemo to da kontrolišemo ovde i da stavimo na uppercase. Update. I recimo do sada da smo podesili sve najvažnije stvari za ta naša globalna podešavanja. Hajde sad da krenemo da pravimo stranicu. Ja ću da obišem celu ovu sekciju. Znači, pravimo novu sekciju koja će imati jednu kolonu i prepravimo ovde, napišemo hero. Zatim, ako pogledamo elemente, imamo naslov, tekst, dugme, video i ja volim prvo da prevučem sve elemente, pa tek onda kasnije da ih modifikujem sadržaj i stil. Znači, imamo tekst i imamo dugme. E sad, kod naslova, hajde da prekopiramo sam sadržaj, tu možemo da centriramo i umesto, pošto je ovo glavni naslov na stranici, to bi trebalo da bude H1 i hajde da pogledamo, s tim da ja sam ovo zoomirao, tako da ću samo na brzinu da vratim. Ok, veličina je dobra. Možemo da uzmemo odmah ovaj tekst ispod, kliknemo prvo na njega. E sad, ovde je uvek preporuka kad imate ovakvu vrstu editora da idete desni klik pa paste and match style ili Ctrl Shift V ili ako ste na Macu Command Shift V. Kako ne biste prekopirali nepotrebne kodove. Sad vidim da li ćete to sad... Da, vidite, na primjer, kada pređemo na ovaj tekst deo, on prekopira neki div i gomila nekih još stvari nepotrebnih, tako da uvek paste and match style. Evo, sad, na primjer, kada na tekst, tu je samo taj tekst. E sad, ovde, za razliku od ovo iz nekog čudnog razloga, znači kad je heading, centriranje je na ovoj stranici content, a kada smo na tekst editoru, centriranje je na kartici style. Tako da ćemo i ovo centrirati. Zatim imamo naše dugme. Centriramo ga, ovde samo treba promenimo na, mislim da je get started, da. Get started. Idemo na style, hover, samo da vidimo, ovde možemo da promenimo i defaultno. Site settings, buttons, hover, background color, samo da vidimo, aha, zeleno je prvo, a posle je crveno. Znači, green, i kad pređemo mišem, onda je crveno. Odlično, vratimo se ovde na X, i ispod imamo video, tako da ubacit ćemo ovaj video. E sad, taj video ću ja da idemo ovako, znači, išao sam desni klik pa sam video da je ovo, znači, open video new tab, tako da znam da je ovo u stvari video. Kopirat ću tu putanju i sad ovde možemo da biramo odakle vučemo video, znači source, Vimeo, YouTube, ja ću kažem self-hosted i onda ću, ovde možemo da odaberemo taj naš video, ali ja ću da odaberem ovu opciju external URL i ovde ću da pastujem. I evo, sada sam dobio taj video, s tim da ja ovde vidim ove kontrole, a kod njih se to ne vidi i automatski je pušten video. Tako da pogledat ću ovde dole, imamo autoplay, možemo play on mobile i player controls možemo da isključimo. Sada se ne vide to play, pause, pusti, kreni, progress bar i za jačinu tona. E sad, bitna stvar koju treba zapamtiti kod videa, pogotovo koji je self-hosted, da imamo ovu opciju autoplay, ali Chrome neće pustiti autoplay video ukoliko video ima ton. Znači, ili morate da kliknete na ovo prvo mute, pa onda autoplay i onda će raditi u Chrome-u, a u suprotnom neće raditi autoplay ako ima zvuk. Ovaj video, na primjer, ni nema zvuk. I hajde vidimo kako to sad izgleda ovde, a kako izgleda kod nas. Treba da ubacimo još, prvo da vratim, da resetujemo. Imamo, znači, ovu strelicu ka levo gde možemo sakrijemo panel i da vidimo kako izgleda. Ovde možemo vidjeti da treba da povećamo razmak, znači postoji određen razmak ovde, i razmak između dugmeta i razmak između dugmeta do teksta i dugmeta do videa. I to je jedna od stvari s kojima početnici dosta imaju problema, da sadržaj mora imati prostora da diše. Tako da budite uvek velikodušni sa tim negativnim prostorom.
Sad, rekli smo da prostor kontrolišemo na kartici Advanced i imamo margine i padding. Ja ću u ovom slučaju koristiti padding i ako, na primjer, ovde ukucam 30, imamo ovde ispod, znači top, right, bottom, left, znači u smeru skazaljke na satu, i imamo piksele, imamo procente i remove. Ako bilo koje od ovih promenim, menjuju se sve. Ako raskačim ovaj lanac, onda mogu pojedinačno svako od ovih da promenim. Ja ću u ovom slučaju koristiti ove M-ove i, na primjer, dodat ćemo 5 M-ova gore i dole. Znači, na ovu sekciju ovde i ovde. Sad imamo 5 M-ova, da vratimo. Odlično. I hajde sad da vidimo, znači, ovo dugme znamo da isto možemo da dodamo Advanced, isto raskačimo, isto ovde možemo da dodamo, na primjer, 3 M-a gore i dole. I još to nam je još ovaj gradijent da napravimo. Znači, gradijent se nalazi kao pozadina cele sekcije, tako da ćemo ga tu i primeniti. Tako da odemo ovde na Hero sekciju, kliknemo Edit Section, zatim Style i onda ovde imamo Background. Možemo odabrati Classic da bude jedna boja, na primjer ovako. Imamo gradijent, ono što nama treba, može biti video ili možemo napraviti i slideshow da se menjaju slike u pozadini. Naravno, nama treba gradijent i ovde ću ja da odaberem, on treba da ide od te neke pink pa do ove plave. I ovde ću ja da stavim 100 stepeni, zato što je tako i ovde, znači možemo da desni klik Inspect Element i da potražimo ovde div koji je Section i ovde možemo da vidimo Background, Linear Gradient 100 stepeni i onda imamo heksadecimalnu vrednost za jednu i za drugu i u procentima kako se kreće taj gradijent, koliko je prelivanje. Tako da, to je gradijent. Sada treba naravno da promenimo boju ovog teksta, znači beo je naslov, beo je i sam tekst. Tako da kliknemo na naslov, style i onda text color. Ja volim u ove globalne boje da dodam i belu jer je veoma često koristim. Tu isto tako kliknemo na text editor, style i sada globalne boje možete prepoznati po ovom globusu. Znači, kada dodamo boju, taj globus će postati neka plava tirkizna boja, a ako ručno odaberemo neku boju, taj globus će biti beo. To je isto nešto što će vam pomoći da lakše prepoznate da li je primenjena globalna boja ili neka boja koju smo ručno postavili. Tu i idemo update. Sada, možemo vidjeti, znači kada kliknemo na ovo oko, možemo da idemo preview changes i on će u novom tabu otvoriti tu našu stranicu. I evo ga. Ovo je taj, znači ovde je malo je uži kontejner, ali otprilike, ja se neću truditi u piksel ovo da pogodim, ovde je širi kontejner, tako da to možemo na nivou same teme da smanjimo ili možemo čak i na nivou sekcije, tu layout, pa onda možemo ovde da kažemo, na primjer, 1000 piksela i onda će ceo kontejner biti uži. Dobro, i ispod imamo, ako pogledamo njihov sajt, imamo ove, u 3 kolone imamo sadržaj. Sada, ja ako, na primjer, treba da dodam 3 kolone, ako dodam, na primjer, taj podnaslov, ja imam samo jednu kolonu. Ako pokušam da dodam sekciju sa 3 kolone, ona je van ove pozadine. Sad, to možemo rešiti tako što ćemo iskoristiti ovaj element koji se zove intersekcija. S tim da ne možete ludovati s ovim da ubacujete nasumično intersekciju, ali za većinu slučajeva ovo je baš ono što nam treba. I ona u startu dolazi sa 2 kolone. Sad te kolone, hajde da ubacimo na primjer naslov i ovaj tekst, kolone, možemo, kada kliknemo na opcije za kolone, imamo column width i ovde možemo da kažemo želim da ovo zauzima 70% prostora. Ili isto tako možemo da na granicu između 2 kolone da kliknemo i da pomeramo levo-desno, s tim da ja volim onako egzaktne vrednosti da bi mi se sve linije na sajtu poklapale kada gledamo, kada skeniramo stranicu, tako da ne menim sam ono kao, sad će baš ovde da, ja ne radim na taj način, tako da ili je, znači neki okrugli brojevi su u pitanju. I ovde imamo 2 kolone, kako da dobijemo treću? Znači, možemo da kliknemo desni klik na kolonu i imamo Add New Column, možemo na taj način, ili možemo desni klik pa Duplicate. U principu je sve jedno.
Tako da, sad, možemo da idemo ručno i ovde sada da menjamo boju samog teksta. Ili postoji jedan super stvar koja će nam uštediti vreme, da odemo na podešavanje za kolonu, zatim na style i ovde pod typography imamo heading color, text color, link i text align. Znači, želim da bude centrirano, za heading želim da mi bude bela i za text color isto želim da mi bude bela. I tako da svi elementi koji se nalaze u ovoj koloni će preuzeti ova globalna podešavanja, osim ako nisam ručno na tom elementu postavio, kako se zove, boju. Mada i to će ignorisati, zato što je ovde primarno. Sada, recimo da nismo koristili to, želim, pošto je isti sadržaj u ovim ostalima, iću duplicate, na desni klik na ovu ikonicu kolone i duplicate i sada su mi ove suvišne, desni klik, delete, desni klik, delete. Zoomiramo malo. Sada, znači, isto kao što smo za kolonu, možemo na nivou sekcije da uradimo istu tu stvar. Znači, idemo na style, typography i opet imamo heading i on će primeniti na sve, tekst primeni na sve. I na taj način ne moramo ručno da idemo i da menjamo svuda. Hajde sada na brzinu samo da promenimo taj sadržaj. Znači, all-in-one solution, content, zatim imamo ovde ovaj tekst. I evo sada smo ubacili sav ovaj sadržaj. Sad, ovo, ako pogledamo njihov element, koji je tačno da imamo koja je vrsta headinga u pitanju, znači H3 i font size je 25. Hajde to da promenimo. Znači, kliknemo ovde, prebacimo da je H3 i ajde svuda to na brzinu da uradimo. I sada ako gledamo, želim da promenim da ovo bude font da bude 25. Znači, kliknem na heading, odem na karticu style i zatim ovde po typography, kliknem na tu olovku i ovde tražim size, stavim 25 piksela. Sad, umesto, mogu da idem to i za sve ostale, mogu da kliknem desni klik, copy, odem na ovaj sledeći, desni klik, imamo paste, ali ispod imamo paste style. Ovo će zadržati sadržaj, ali će samo kopirati stilizaciju od toga gde smo kopirali. Tako da, možemo i na ovaj treći, paste style. I ovo je isto jedna od stvari koja dosta može da uštedi na vremenu i ubrza našu produktivnost. I vidimo da ovde isto imamo razmak. Možemo, na primjer, u ovom slučaju za inner sekciju, da odemo na advanced i, na primjer, za marginu raskačimo ove lance i dodamo 1, 2, 3. Primjer, update i hajde vidimo šta smo radili do sada. Znači imamo naš naslov, propratni tekst, dugme, kada se pređe na hover, on menja boju, imamo video, samo da vratimo, i imamo ove 3 sekcije. I evo vidite kako smo za nekoliko minuta uspeli da rekreiramo ovaj deo i na veoma sličan način možemo uraditi i ostalo. Znači ovde imamo isto tako, možemo imati jednu veliku sekciju, zatim inner sekciju sa 2 kolone, ovo je jednostavno slika, ovde imamo 2 headinga, tekst, dugme i onda naizmenično levo-desno tako. I vidite, u nekom momentu ćete krenuti na drugačiji način da posmatrate sajtove u smislu sekcija, kolona, elementi. Znači, koji su to elementi korišćeni, na koji način i tako dalje. Tako da, uz pomoću ovog nekog vizualnog kreiranja sajta zaista je postalo jako, jako lako za napraviti. Znači, sada bilo ko može da napravi sajt, ali i dalje ne može bilo ko da napravi dobar sajt. I zato, iako je ovo do neke mere tehnički lako, i dalje će se tražiti dobri web dizajneri koji ne samo da razumeju tehničke stvari, znači ovde sada mi treba da naučimo osnove dizajna, hijerarhije, kontrasta, kako da napravimo da se nešto razlikuje, kako da istaknemo nešto, šta je, na koji način je dobar kontrast da on prođe neki test čitljivosti, koja je vizualna hijerarhija između elemenata, na koji način da koristimo boje, komplementarne boje, palete boja, znači ima tu još jako puno stvari sa tehničke strane, ali isto tako imamo na koji način da možemo da napravimo stranicu da ona zaista može da ispriča tu neku priču i na kraju dana
ono što je najbitnije, kako da napravimo da taj sajt zaista proda. Tako da ovde ima još puno nekih veština koje mi treba da usvojimo kao web dizajneri kako bismo mogli da budemo i konkurentni na tržištu i našim klijentima kako da napravimo sajt koji će im donositi rezultate. Još jedna bitna opcija koju želim da spomenem jeste, ok, napravili smo ovaj sajt i on izgleda ok na desktopu, ali šta se dešava sa, na primjer, mobilnim uređajima kao što su, na primjer, tablet ili mobilni telefoni. Ovde imamo opciju Responsive Mode gde možemo da promenimo sa desktop na tablet i dole na mobile. I ajde, na primjer, na isti način funkcioniše tablet i mobile, ja ću sada skoncentrisati na mobile. Recimo da ovaj naslov je suviše veliki da bi bio ovoliko na mobilnom telefonu i mogu da, kada smo u ovom modu, mogu da kliknem na naslov, odem na style i obratite pažnju na opcije gde postoji, znači, pored naziva te opcije, ako postoji ikonica. Ovde postoji ikonica mobilnog telefona, tableta ili desktopa. To znači da ako ja promenim ovde, na primjer, da ovo bude 16 i sada se vratim na desktop, to se ništa nije promenilo. Okay? Tako da ova opcija ima posebne parametre za mobilni tablet i desktop, samo ukoliko pored naziva opcije stoji ova ikonica. Na primjer, za weight, transform, style, decoration, to ne postoji. Ajde da vratimo ovo kako je bilo. I, na primjer, za transform stavim uppercase. Sada, ako se vratim na desktop, i na desktopu će biti isto tako velika slova. Tako da obratite pažnju da li pored naziva opcije stoji ikonica. Ajde da resetujemo ovo i da vidimo, na primjer, šta ovde može imati malo više smisla. Ajde, recimo, na primjer, 36, s tim da ovde line height bi trebalo da povećamo, na primjer, na 1,3 m. Ok, ovde možemo, na primjer, da smanjimo malo razmak, pošto na mobilu moramo da budemo dosta obazrivi koliko prostora uzimamo da ne bi bilo nepotrebnog scrollanja. Tako da kada kliknemo ovde nema ništa opcija, ali pored naziva stoji ikonica. Tako da raskačit ćemo ovo i ovde čak je i ok, možemo eventualno da dodamo po 1 m gore i dole. Dobro, ovde je sve ok, ovo izgleda korektno. Tako da možemo napraviti, posebno prilagoditi za mobilne uređaje, tako što prebacimo ovde ovaj responsive mode na taj uređaj i tražimo onda da li pored te opcije ima ikonica. Sada, veoma često se dešava situacija da imamo, hajde da napravimo još ovu situaciju ovde, znači da imamo tekst sa jedne strane, a sliku sa desne i onda u sledećem imamo obrnuto. I ja ću sada na brzinu napraviti ovaj layout. I evo ja sam sad napravio ovu jednu sekciju, sad treba napravim još ovu drugu i kako bi uštedeo na vremenu mogu da idem desni klik na celu sekciju, duplicate i sada samo uzmem i prevučem ovu kolonu ovde. I na taj način sada samo zamenim sadržaj. I evo sad smo napravili, rekreirali smo i ovu donju sekciju gde imamo tekst sa jedne strane, sliku sa druge, a ispod imamo obrnuto. Samo da pogledamo, ovde treba još samo malo prostora da dodamo. I sada ako odemo na mobilni pregled, sve će biti presloženo u jednu kolonu. Znači ovde smo imali 3 kolone, sada je sve u jednoj kao što i treba. Ovde isto imamo tu situaciju. Ovde ćemo samo da resetujemo paddinge. Isto tako i ovde. Ali sada kada gledamo, ovde imamo prvo tekst pa sliku i onda ovde imamo sliku pa tekst. U suštini trebalo bi da imamo neki standard kako ovo funkcioniše. Recimo mi da želimo da nam prvo se učita slika pa tek onda tekst i onda isto tako da bude ovde slika pa tekst, da bude jednako. To možemo da postignemo tako što odemo na podešavanja za tu sekciju i ja želim, na primjer, da ide prvo slika pa tekst, idemo na advanced i onda ovde imamo responsive. I možemo da kažemo reverse columns na tabletu i reverse columns na mobile. Znači, način na koji će oni biti učitani kada se pređe na jedan od ova dva pregleda. I kada kliknemo ovde za mobile, on će zameniti, znači, prvo će ne da ide leva pa desna, nego će prvo ići desna pa leva. Sad, ako imamo 3, onda će ići u suštini obrnuto, ali ovo u sredini će ostati gde jeste.
Tako da na ovaj način možemo da imamo mnogo lepše i pregledniju stranicu, pogotovo na mobilnim uređajima. Još jedna stvar koju isto možemo koristiti kada je u pitanju optimizacija za mobilne uređaje, recimo da skroz ne možemo da prilagodimo, ne postoje opcije koje će nam pomoći da prilagodimo tu sekciju ili kolonu ili sam element za mobilni uređaj, možemo da uzmemo i da sakrijemo celu sekciju, napravimo novu i ovu koju smo sakrili, on će biti sakrivena samo na primjer, na desktopu, a ova druga će biti prikazana samo na mobilnom i na tabletu. I to su ove opcije ispod. Znači, možemo da kliknemo Hide on desktop i ovde će se normalno vidjeti. Ali kada pređemo ovde na desktop, ona će biti ovako posivljena bez boje i sa ovim linijama, tako da to nam govori da je nećemo vidjeti. Čak i ako sklonimo ovaj panel, ja uopšte neću vidjeti tu sekciju. Tako da na taj način možemo da napravimo dve sekcije, jedna da nam se prikazuje samo za desktop, a druga da nam se prikazuje samo za tablet i mobilne. Ili može to biti cijela sekcija, ili samo kolona, ili samo element. I na taj način možemo napraviti što bolje mobilno korisnično iskustvo. Sad još nekoliko opcija koje definitivno treba da znate. Znači, možemo se uvijek vratiti na prethodni korak. Znači, ovde dole levo imamo ovu ikonicu koja je kao sat sa strelicom u krugu nazad. Ovde su svi koraci koje smo mi napravili i tu možemo da kliknemo na neke od njih i da se vratimo. I ovo će nestati kada budemo ugasili ovaj tab, ali ovde gore imamo revisions i ovde svaki put kada smo kliknuli ovo update, znači on napravi tu kao reviziju i onda se isto tako možemo vratiti na tu tačku u vremenu kada smo pravili. Zatim imamo ovu ikonicu, znači kada god smo na nekim opcijama i želimo da vidimo sve one elemente, to je ovo ikonica sa ovih 9 tačaka, da se vratimo da vidimo sve ove elemente. Ovdje imamo pretragu gde možemo da kucamo ako znamo kako se zove taj element. I ono što je još bitno da vam kažem jeste, postoji jedna veoma zanimljiva opcija koju malo ljudi koristi, a dosta je korisna, to je njihov Finder, znači njihov Elementor Finder, i na Macu je Command E, na Windowsu mislim da je Ctrl E, i pojavi se ovaj kao neka pretraga i možemo tu, na primjer, da odemo na templates, save templates, add page, add new page. Tako da odavde mogu da idem i da kreiram novu stranicu. Ne moram da idem da kliknem da izađem, pa pages, add new, pa edit with Elementor i tako dalje i tako dalje. Isto tako mogu da, znači, odem na, ako sam napravio stranicu sa Elementorom, mogu da odem na tu stranicu početna, znači da pretražujem po imenu. Sad, Elementor ima i template, znači ovde imamo taj folder, pored ikonice za dodavanje sekcije, moj folder, i tu možemo naći template za, na primjer, stranice. Sad, ima određen broj koji je besplatan i ima određen broj koji je besplatan ako imate pro verziju, pošto ima neke pro elemente. Vi dalje možete da vidite kako oni, na primjer, izgledaju, ali radi inspiracije. Tako da, evo, na primjer, nebitno, uzet ćemo, na primjer, ovaj prvi i morat ćete da se ulogujete ovde da biste imali pristup tim templateima. Znači, registracija je besplatna i možete, na primjer, povezati uz svoj nalog. I evo, ovde imamo tu stranicu, ja ću samo ići ovde i odabrati Elementor Full Width, Publish. I evo, u 2 klika smo dobili cijelu neku stranicu, kako se zove, i svim tim sadržajem koje on ima. Sad, isto tako, znači, ovde možemo gledati cijele template, a postoji i ovi blokovi. Znači, blokovi su u suštini samo drugačiji naziv za sekcije i onda ovde imamo razne blokove, ovde imamo pretragu i možemo, na primjer, reći želimo da imamo about, ili želimo da imamo neki poziv na akciju, ili želimo da imamo, na primjer, FAQ. I onda imamo sve ove i možemo, na primjer, samo ubaciti FAQ sekciju. Ja generalno ne volim da koristim ni template, ni ove blokove, ali volim da gledam inspiraciju. Znači, ja gledam inspiraciju i na Team Forestu, i na Behance-u, i na Dribblu, i na mnogim drugim sajtovima.
i onda napravim svoj dizajn do duše sad u OBXD i onda na taj način pravim stranice. Ono zašto ne volim ove template zato što ja smatram da sadržaj diktira dizajn. Ako mi uzmemo ovaj template i onda pokušamo da uguramo nasilno naš sadržaj u taj dizajn koji je napravljen za skroz neku drugu biznis logiku, mislim da nećemo dobiti dobre neke poslovne rezultate najbolje moguće na taj način. Tako da, ako već morate koristiti template, moj savjet vam je gledajte više ove blokove, gledajte ove template radi inspiracije i onda napravite svoju verziju. Pogotovo što uvijek se bojim da ću se i ja ulenjiti koristeći samo nešto što je drugi neko napravio i uvijek se trudim da nekako treniram i tu svoju kreativnost i smatram da je web dizajn više kao zanat koji zaista moramo da vežbamo na taj neki način. Tako da, ali hteo sam da vam pokažem, znači postoje template, Elementor ih nudi, možete instalirati neke dodatke, pa onda oni imaju svoje template, Envato Elements, na primjer, ima isto fenomenalnu biblioteku. Sad, ono što je vezano za template, a ja zaista koristim, jeste, hajde da se vratimo na onu našu početnu. I recimo da imamo onu sekciju koju smo pravili ovde ispod koje je ovo ovde i ona nam treba i na stranici usluge. Mi možemo da idemo desni klik na sekciju i Save as Template. I ovo da ne damo usluga. Sačuvamo. I sada, na primjer, nekom drugom delu sajta ili čak na drugoj stranici, sad smo, na primjer, na ovoj stranici koja je vezana, na primjer, za usluge, možemo da odemo na ovaj folder. Imamo, znači, blokove, to smo malo previdjeli, isto tako i pages, ali imamo My Templates. Ovo je ono što ja koristim. Trenutno kaže da nema, možemo da idemo ovde na ovu strelicu da sinhronizujemo i evo ga, usluga. Insert, ovdje ćemo reći no, i evo, znači na ovaj način smo cijelu onu sekciju prebacili sa jedne stranice na drugu. Isto tako možemo cijelu ovu stranicu mi da sačuvamo. Ovde, pored ovog dugmeta Update, primetit ćete da ima ova strelica ka gore. I onda imamo Save as Template. I ovo možemo da kažemo da je Services. Na primjer, sačuvamo i ovdje ćete vidjeti da se isto pojavlja u My Templates. Imamo uslugu, imamo Services i po ovom type možete vidjeti šta je, da li je u pitanju sekcija ili je u pitanju cijela stranica. I na isti način kao što smo ubacili ovo, možemo, na primjer, Add New Page. Možemo da, ako su tipske neke stranice, na primjer sa uslugama, možemo da idemo ovdje, My Template, Services, Insert, ovaj put ću ići Yes, i na taj način smo ubacili cijelu onu našu stranicu sa sve ovom dodatnom sekcijom. Evo ga FAQ i evo i ova sekcija. I na taj način ovo zaista može da ubrza drastično našu produktivnost. Sad možemo da odemo i korak dalje, recimo da je to na ovom sajtu, ali treba da prebacimo to na drugi neki sajt koji isto ima Elementor, možemo da odemo na taj Services ili usluga, na ove 3 tačke i Export. I sada eksportujemo to kao taj JSON, sačuvamo, odemo na drugi sajt i onda imamo ovu ikonicu ka gore, ovaj import, i samo prevučemo na tom drugom sajtu i evo sad imamo ponovo ovaj Services, isto tako možemo da ga ubacimo ili da uradimo preview pa da vidimo prvo kako on izgleda. I na taj način zaista možemo da brzo pravimo sajtove bez nekih nepotrebnih koraka. Page builderi su zaista promenili način na koji posmatramo web dizajn i pravimo sajtove, a Elementor, po mom mišljenju, je jedan od najboljih dodataka kako to i da postignemo. Naravno, kao što sam spominjao, na tržištu postoji još veliki broj drugih odličnih page buildera, kao što je Divi, Themify, Breezy, Oxygen i još mnogi drugi, i definitivno pogledajte i njih. Po mom mišljenju, meni se Elementor najviše sviđa zato što ima najbolji balans između funkcionalnosti i jednostavnosti. Postoje možda neki page builderi koji se brže učitavaju za sekund, dve, ali da biste napravili istu stvar treba će vam 3 puta više vremena. Ili s druge strane postoje možda neki koji, ajde kažem, drugačije izgledaju, nekome to izgleda lepše, ali ja kažem, Elementor je meni onako pogodio dobar balans između te dve stvari.
Ono što opet ide u prilog popularnosti Elementora jeste što, pored onih svih silnih dodataka, možemo pronaći veliki broj tutoriala za Elementor i da vidimo načine na koje je neko rešio taj problem koji mi konkretno trenutno možda imamo. Bitno je napomenuti da Elementor ima i njegovu Pro verziju, koja ima još neke dodatne, na primjer, elemente, ima mogućnost da na nivou svake sekcije, kolone ili elementa dodate svoj custom ispisan CSS kod, zatim ima još neke opcije koje su, na primjer, meni najzanimljivije, to jeste, na primjer, Dynamic Tags, mogućnost da dinamički povučemo razne vrste informacija, pogotovo Advanced Custom Fields, i ima veoma moćan team builder gde do sada, na primjer, načina kako izgleda jedan članak, jedna stranica ili kategorija ili jedan proizvod je kontrolisala sama tema. Uz pomoć ovog team buildera možemo da napravimo, ja želim da u ovoj kategoriji bloga sve stranice izgledaju na jedan način, da imaju jedan prikaz, a za ove druge kategorije da ima drugi prikaz. Ili kako izgleda prikaz jedne kategorije različitih članaka, ili kako izgleda jedan proizvod, na primjer u WooCommerce-u, sve to možemo da menjamo uz pomoću Elementor Pro-a, tako da definitivno nešto što treba da razmotrite i sami. Naravno, ukoliko želite da pomognete ovaj YouTube kanal kako bismo mogli da pravimo još ovakvih videoklipova i odlučite se da kupite Elementor Pro, možete iskoristiti moj affiliate link koji se nalazi u opisu. Vi nećete platiti ništa dodatno, ali ja ću dobiti neku proviziju i omogućit mi da pravim još ovakvih tutoriala za vas. A ukoliko želite da odete korak dalje i zaista vas zanima web dizajn, WordPress, izrada sajta uz pomoću Elementora, napravio sam jedan kurs gde kroz praktične primjere i 5 web sajtova prolazimo sve od bloga, prezentacionog sajta, redizajna sajta, višejezičnosti, prodavnice i još mnogo toga, i pored tog tehničkog dela pokazujem i gde da nađete klijente, kako da ih kontaktirate, kako da vodite pregovore, kako da formirate cenu i ceo taj neki poslovni deo kako biste mogli da prodate vaš prvi web sajt. Uz to dajem vam i template za samu ponudu za izradu web sajta, imamo i gostujuće predavače na različite teme kao što su brzina, SEO, pisanje, Photoshop, dizajn i još mnogo toga. Više informacije možete pronaći u linku ispod. I na samom kraju, zanima me da li vi koristite Elementor za svoje projekte ili koristite neki drugi page builder. Napišite mi u komentaru ispod, baš me zanima koji to drugi page builder koristite i zbog čega. I do tada, radite posao koji volite, a ne koji morate.